reka nonye mbifurize kugoma kugubwa neza gwirwa mu byo mukora byose. Tugarutse mu cyitwa makuru rero, tugarutse mu cyitwa imiripuko na makuru arebana n'umutekano, politiki na diplomasi. Tugiye kuba dukomoza ariko kandi rwose tuva imuzi nimuzingwa. Imirwano yongeye guca ibintu, yongeye gufata indinira nyamuneka by'umwihariko mu misozi miremire y'iminembwe. Ni imirwano ikomeye cyane rero ibaye mu gace kahitwa Imuluku. Mirwano yakaze nyamuneka. Tugiye kwikomozaho tubabwira deployment igisirikare cya 23 kirimo kirakora mu bice bigiye bitandukanye. By'umwihariko turaza kwa twikomozo tubiva imuzingo, turaza kugaruka kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye muri iki kiganiro. Mbere yo kugira ngo twinjire ariko mu cyitwa amakuru muri rusange, nyemera tubanze twisuriza abantu banadukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye. N'abantu bagaciro gakomeye cyane badukurikira rero, bari mu gihugu cy'u Rwanda, badukurikira bari mu gihugu cy'u Burundi, badukurikira bari Kenya, bari Tanzania, bari Malawi, bari South Africa, bari mu Bubiligi, Canada, Uganda, bari Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ahandi agiye atandukanye. Tubaye ikaze rero tubikuye ku mutima. Tugiye kuba tugaruka kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye, tuba updatinga. Turaza gusimbukira Imuluku tubabwira imirwano ikomeye cyane yamaze kuba ibintu, ikaba ari imirwano ikomeje guhuza igisirikare cyama 23 n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo FARDC. Turaza kubabwira deployment idasanzwe yamaze kuba ikorwa mu bice byano rwose za Minembwe ahitwa Rugezi. Igisirikare cya 23 kirimo kirahasuka abasirikare. Turaza kuba tuyikomozaho tubiva imuzi nimuzingwa. Turaza kugaruka mu bice bigiye bitandukanye, tugende tu updatinga tubabwira uko byifashe. Muraza kunyemera dusimbukire rwose nyamuneka mu bice byano muri teritwari ya Fizi, tubabwire iby'imirwano ikomeye cyane ndetse n'ingabo z'abarundi zongeye kugabwaho igitero mu buryo navuga ko budasanzwe n'igisirikare cyama 23. Turaza kuba tubikomozo tubiva imuzi nimuzingwa. Turaza kubabwira yuko uwitwa General Sultani Makenga yamaze kuba nyamuneka yigera ku mirongo imbere ku rugamba, akaba rwose yamaze kuba rwose asesekara mu buryo navuga ko budasanzwe. Turaza kuba tubikomozaho tubiva imuzi nimuzingwa. Turaza gukomoza ku makuru menshi atandukanye arebana n'umutekano, politiki na diplomasi. Tugende tubabwira uko byifashe. Turaza kubabwira yuko rero intara ya Tanganyika hafashwe ingamba zidasanzwe zo gukumira AFC 23. Ubwo ni kuri cya gice cy'i Burundi. Turaza kuba tubikomozo tubiva imuzi nimuzingwa. Turaza kubabwira yuko kandi rugeretse hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Nigeria. Ese bimeze bite, byifashe bite? Uwitwa Ndayishimiye rero yashwanye n'uwitwa General Prime Niyongabo bapfa kutumvikana by'umwihariko kubijyanye no kwisubiza umujyi wa Uvira. Turaza kuba tubikomozaho tubiva imuzi nimuzingwa. Turaza kugaruka kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye, tugende tuba updatinga tubabwira uko situation ihagaze. Muraza kunyemerera dusimbukire muri teritwari ya Masisi tubabwira uko situation ihagaze. Masisi hari amakuru menshi cyane akomeje kugenda aturuka muri teritwari ya Masisi. Turaza kubabwira yuko nyamuneka habaye imirwano ikomeye cyane ahitwa Manamo. Habaye imirwano ikomeye cyane kugezaho igisirikare cyama 23 rwose cyongerwa isomo rikomeye by'umwihariko FARDC n'abafatanya bikorwa babo. Turaza kubikomozaho tubive imuzi nimuzingwa. Turaza gusimbukira mu bice byariya muri teritwari by'umwihariko ya Mwenga tubabwira iby'imirwano ikomeye cyane imaze kuba ahitwa za Kamitoga. Turaza kuba tuyikomozaho tubiva imuzi nimuzingwa. Turaza kugaruka ahitwa za Runtukuru tubabwira uko situation ihagaze n'andi makuru menshi atandukanye. Turaza kuba dukomozo tuva imuzi nimuzingwa. Ndabona hari ubutumwa bungezeho bw'amakuru arimo agenda aturuka mu bice byano muri teritwari ya Warikare naho rwose 23 irakomeje kabisa, rakomeje kwambikana icyitwa amasuku arimo arakorwa by'umwihariko kuri rwa rwego rwo hejuru mu buryo navuga ko budasanzwe. Mbere yuko tujya mu bindi bintu byose rero, nyemerera tubanze twinjira ku kibuga cy'imirwano mbabwire uko byifashe.
twifashe rwose ku mirongo imbere ku rugamba, aho urugamba rwose rukomeje kuba urugamba hagati y'igisirikare cya 23 ndetse n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC. Nibura abantu babiri bamaze kumenyekana ko bapfiriye mu mirwano ikomeye cyane yabaye kuri uyu wa gatatu, by'umwihariko tariki ya 17 hagati by'umwihariko y'abaturage mu gace ka Mukansele abitwaje intwaro rero wo mu mutwe wa Mabondo muri komine Muluku hafi ya Kinshasa. Ni imibare biri kuvugwa yuko rwose ngo ikiri iy'agateganyo, ngo imirwano rero yamaze guca ibintu kandi ngo ishobora no kuza gutuma umubare w'abaye benshi bari buhapfire bari bukomeze kugenda biyongera. Umuyobozi wa komine rero ya Muluku Alexis Mundoni yatangaje ko nubwo habayeho imirwano ikaze abaturage batigeze bahunga ngo bave mu mazu yabo, ahubwo avuga ko ngo abaturage bagumye mu mihana yabo bakaza gutsinda abo bahari bahanganye nabo uko amasaha yakomeje kugenda yigira imbere. Ati iwacu hamaze kugenzurwa imibiri ibiri y'abantu nibo bamaze kwagwa kugeza ubu rero amakuru akaba yemeza ko ngo abitwaje intwaro ngo batarava muri iyo misozi, by'umwihariko hakiri abaturage ngo ni rwose ngo bafite ubwoba bukomeye yuko ngo imirwano ishobora kuza gukomeza. Iyi mirwano kandi iherutse kuba yaniyongera by'umwihariko kuko n'urugomo rukomeje kugenda rwiyongera, kuko rwose no ku ya 23 z'ukwa 11 nabwo igitero cyagabwe ku baturage by'umwihariko rero mu mutwe wa Mabondo ukaba ukomeje gukora ibitendo bikomeye cyane muri teritwari ya Kamauthi. Ni uguhitana rero abantu benshi barimo baragenda bahapfa, abasivile barimo baragenda bahagwa. Ku rundi ruhande kandi igisirikare cy'igihugu cya FARDC cyatangaje ko ngo icyo gitero cyahitanye abagera kuri 19, byibura rero ngo abasivile rwose mu gihe kitarenga umwaka barenga 21 bamaze bose kuba bagwa muri ibyo bitero by'izikatanyama. Ibi bikorwa rero by'urugomo bikomeje guteza impungenge umutekano muke ku baturage, nk'uko amakuru y'ingenzi arimo agenda atugeraho akomeje kugenda abivuga. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rero mu kaga, ibyiringiro byo kujya mu gikombe cy'isi biracyari urujijo. Amakuru nayo akomeje kugenda atugeraho mu buryo navuga ko bukomeye cyane. Sindi butinde rero nyemera leta twinjira kuri ano makuru by'umwihariko aturuka mu gihugu cy'u Burundi. Ubu tuvugana mu gihugu cy'u Burundi ibintu byakomeye. Perezida Evariste Ndayishimiye rero u Burundi biravugwa ko yashwanye n'umugaba mukuru w'ingabo General Prime Niyongabo nyuma yuko inyeshyamba zo mu mutwe wa 23 zari zimaze kwigarura umujyi wa Uvira bahise bashwana. Ni ku itariki 9 rero Ukuboza nibwo AFC 23 yigaruriye uriya mujyi wa kabiri munini mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo nyuma yo kwirukana ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC ndetse n'ingabo z'abarundi. Amakuru akavuga ko rero ubwumvikane buke hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye na General Prime Niyongabo byabatandukanyije by'umwihariko nyuma y'ifatwa ry'uriya mujyi wafashwe. Ni ukuvuga ngo rero The Great Lake Eye ivuga ko ni ngo Ndayishimiye ngo yashakaga ko ingabo z'abarundi ngo zongera kugaba ibitero bikomeye kuri AFC 23 mu rwego rwo kwisubiza Uvira, mu gihe General Prime Niyongabo we yasabaga ko ingabo ze zose zasubira ku butaka bwabo zikava ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse amakimbirane agahagarara. Amakuru kandi avuga ko by'umwihariko ibintu ngo bikomeje kuba bibi cyane hagati y'aba bagabo bombi, byaba perezida w'igihugu ndetse na General Prime Niyongabo, kuko rwose nyamuneka ngo ishyamba se ryero barahanganye kuri rwa rwego rwo hejuru. Uwo mwanzuro rero icyakora ngo watewe utwatsi na Ndayishimiye, ahubwo ategeka kongera ingabo no gukaza ibitero ku rwego rwo kwisubiza umujyi wa Uvira. Uyu mugaba mukuru w'ingabo rero yanavuze ko yizeye ubufasha bw'Ububiligi, Misiri, icyo kimwe n'ibindi bihugu bifasha FARDC ngo Zalendi Bonakore na FDL ndetse n'abacancuro b'abanyakolombia ngo bagatsinda urugamba bahanganyemo n'umwanzi. Ndayishimiye kandi yanagaragaje ko bari kwifashisha ikibuga cy'indege cya Bujumbura ndetse n'ikiyaga cya Tanganyika mu kohereza ingabo n'intwaro mu gace ka Mokobola. Aka gace rero kakaba gaherereye mu birometero bigera kuri 20 uvuye mu mujyi wa Uvira AFC 23 yamaze kuba yigaruriye. Ikizere rero cya Ndayishimiye kiraturuka
agaruka ku nama yabereye muri ambasade y'Ububiligi ku itariki 10 Ukuboza, aho ambasade w'Ububiligi muri defense attache muri ambasade baganiriye ku bijyanye n'abakuriye ubutasi bw'u Burundi ku buryo bushobora gukoresha no kwigarura umujyi wa Uvira bakoresheje ikijyanye n'ubutasi. Kuri ubu rero ndayishimiye n'Ububiligi bashyizeho gahunda yo kugaba ibitero, by'umwihariko ibi byose bakaza kuba babifashijwemo n'umugaba mukuru w'ingabo kugira ngo bigende neza. Uyu musirikare kandi ngo abona bidakwiye kuba u Burundi bukomeje by'umwihariko gutakariza ingabo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko kandi nanone ku rundi ruhande yasize igisirikare cya M23 by'umwihariko cyitwaye neza cyane kuko cyafatiye intwaro zigera ku 8, by'umwihariko izo n'imbunda zafatiwe zo mu bwoko bwa AK47 zigera ku 8, by'umwihariko barafatira amatekwa zigera kuri 4. Gusa aka gace ntago kigeze gafatwa mu M23, ntago yigeze ikagomamo cyangwa se ngibe yagafata. Gusa icyo nakubwira cyo byari bicika kabisa, byari bicika rwa rugamba rukomeye. Yes, no kuvuga ngo rero rwa rugamba rukomeye cyane, ariko nanone ku rundi ruhande nubwo rwa rugamba rukomeye, amakuru mfite nuko rwanagoye mu M23 kuko nayo yahatakarije abasore bagera kuri 2. Nyamuneka yahatakarije abasore bagera kuri 2 mu gihe yahitanye abagera ku 8. Birumvikana yuko iyo mibare ni imibare iba ari myinshi cyane hagati ku mpande zombi. Yes, no kuvuga ngo rero nyamuneka sibyo gusa kandi na n'ubu tuvugana isaha ku isaha urugamba rushobora kuza gukomeza gufata indi ntera, kuko nta gutuza guhari by'umwihariko hagati ya M23 ndetse n'igisirikare cya FARDC. Munyemerere rero by'umwihariko mbabwire uko situation ihagaze mbere yo kugira ngo twerekeze n'ahandi. Mbabwire uko situation ihagaze no mu bindi bice. Mbabwire icyo M23 irimo iratangaza. M23 yatangaje icyatumye iva muri Uvira, inashimangira umutekano w'abaturage. Bitubanze nabyo tuyikomozo turebe. No kuvuga ngo n'umuyobozi w'umutwe wa M23 bamwita Bertrand Bisimwa yatangaje ko uwo mutwe udafite gahunda yo kuva mu mujyi wa Uvira no mu nkengero zawo mu gihe ibisabwa byawo bitarashyirwa mu bikorwa. Navuze yuko kandi cyihutirwa kurusha ibindi ari ugushyira imbere umutekano w'abaturage n'inyungu zabo. Anashimangira ko ibyo ari byo shingiro ry'ibikorwa byose. Uwo mutwe kandi uri gukorera by'umwihariko muri ako karere. Mu magambo Bisimwa rero yagaragaje ko M23 itifuza intambara idafite icyo imariye abaturage, ahubwo avuga ko igamije gukemura ibibazo. Anavuga ko kandi bimaze igihe byirengagizwa. Yanongeyeho kandi ko umutekano usesuye n'uburenganzira bw'abaturage ari byo bigomba kubanza kwitabwaho mbere y'uko hagira icyemezo cyo kuva mu mujyi wa Uvira. Uyu muyobozi kandi yanavuze ko ibisabwa n'umutwe wa M23 bijyanye no kuganira mu buryo burambuye bwo kugarura amahoro n'ituze. Aranenga ubuyobozi bwa leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ko budashyira mu bikorwa amasezerano n'ingamba zagiye zemeranwaho. Ibi bije nyuma y'uko Uvira mu bice bitandukanye bikomeje kugaragaramo umwuka w'umutekano muke, abaturage bakagaragaza impungenge ku buzima n'ibikorwa byabo bya buri munsi. Abasesenguzi bavuga yuko ibi bishobora kuza kongera umurego w'ibiganiro bya politiki n'ibya diplomasi hagamijwe gushaka umuti urambye w'ibibazo by'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu ncamake rero M23 iravuga ko itazigera iva muri Uvira mu buryo busobanutse. Inashimangira ko kandi cyihutirwa ari ukubanza kubona ibisubizo bifatika ku bibazo by'umutekano n'inyungu z'abaturage mu rwego rwo kugira amahoro arambye. Birumvikana yuko rero nyamuneka ibintu ntago byoroshye. Perezida Tshisekedi rero yasobanuye amagambo ye aheruka gutangaza by'umwihariko impaka
ku ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni byinshi yavuze. Ni perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rero Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yongeye gusobanura amagambo aherutse kuvuga n'ingabo z'igihugu, amagambo yari yateje impaka n'isesengura rinyuranye ku baturage b'abanyapolitiki. Ibi yabivuze kandi mu gihe umutekano w'igihugu cye arimo ukomeje kuzamba kuko urangwa n'imyotsi. Ubutegetsi bw'i Kinshasa rero kuva ibitero byatangira kubagabwaho, ibintu byahise bihindura isura. Ibi Perezida Tshisekedi rero yabivuze ku wa kabiri mu muhango wo gutangiza ku mugaragaro inama ya mbere ngarukamwaka ihuza inzego za leta zishinzwe serivisi rusange muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gukoresha rero imvugo ikakaye, bamwe babifashe nk'ibigaragaza gusuzugura abaturage ndetse n'inzego z'umutekano by'umwihariko n'ingabo ze bwite. Ati iyo rimwe na rimwe nkoresheje amagambo akomeye mu kunenga, mba nshaka kugaragaza ubuzima buteye isoni abanyekongo benshi bamazemo imyaka myinshi. Si ukugira ngo nyamuneka ibi bikorwe. Birumvikana ko kuko yavuze n'andi makuru menshi agiye atandukanye, avuga yuko kandi nk'amagambo yasobanuye imvugo perezida aherutse gukoresha mu kiganiro yagiranye n'urubyiruko mu ntangiriro za kiriya cyumweru gishize, aho yagarutse ku mibereho mibi n'imiterere igoye byagiye biranga ingabo n'abandi bashinzwe umutekano by'umwihariko bamufasha mu buzima bwa buri munsi. Uyu kandi yanakomeje kugenda avuga byinshi bigiye bitandukanye by'umwihariko Perezida Tshisekedi kandi yanashimangiye ko ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zikwiye guhabwa icyubahiro gikwiye, ibikoresho bihagije n'imibereho myiza kugira ngo zibashe kuzuza inshingano zazo zo kurinda igihugu n'abagituye mu buryo bwo kubahiriza ikinyabupfura n'umwuga n'ishema. Mu gihe kandi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje guhura n'ibibazo bikomeye by'umutekano muke mu burasirazuba bw'iki gihugu, ubusobanuro bwa perezida rero bufatwa nk'ugamije kugarura ituze mu bitekerezo bya rubanda no kongera kugaragaza ko leta yiyemeje gushyira imbere agaciro k'ingabo zayo ndetse n'abandi bose bafite inshingano zo kurinda umutekano. Iyi ngingo kandi yongeye kugaragaza ihurizo rigira riti hagati y'imvugo za politiki uko zisobanurwa mu ruhame ni ingaruka zishobora kugira ibibazo ku gihugu kirimo intambara n'igitutu ku miryango mpuzamahanga. Birumvikana yuko rero ntabwo byoroshye, ibyo nabyo byagarutsweho mu buryo bukomeye cyane. Ingabo z'u Burundi rero ahitwa mu misozi ya Fizi, nyamuneka ibintu ntabwo byoroshye. Abaturage bahatuye rero bari kubwira itangazamakuru ko ngo ingabo z'u Burundi ngo ziri kwinjira mu bibogobogo mu masaha ya nimugoroba zinyuze mu nzira zisanzwe zikoresha. Umwe mu baduha amakuru rero yagize ati ingabo z'u Burundi zari ziherutse kumanuka Ibaraka zihunga imirwano hariya za Ndondo, none zongeye kugaruka hano mu bibogobogo mu masaha ya nimugoroba nibwo bari kugenda bagaruka muri rusange. Abaturage rero by'umwihariko bahatuye nibyo bari kugenda batangaza. Ayo makuru akomeza avuga yuko kandi ngo izi ngabo zitari zonyine kuko ngo zerekejwe n'abarwanyi bo mu mutwe wa Gumino uyobowe n'uwitwa Muninanga Ntama n'uwitwa Fudeko, aho bivugwa ko nabo ngo bazamutse bava Ibaraka. Uyu kandi mu gusubira bibogobogo kw'ingabo z'u Burundi, ibyo biteje ibibazo impande zombi, byanateye impungenge zikomeye abaturage bahatuye bibaza imyitwarire yabo ishobora kuza kubasubiza mu ntambara nshyashya. Ni mu gihe kandi hari hamaze agahe gato hari agahenge. Twibukiranye neza yuko nyamuneka mu mpera z'icyumweru gishize ingabo nyinshi z'u Burundi zahunze imirwano ikomeye cyane muri Ndondo, aho umutwe wa M23 wari urimo urabarasa muri ibi bice, ariko kandi bikavugwa ko ngo zari zahunze zose zirimo ziragenda zigaruka.
si Ndondo gusa rero ingabo z'abarundi zahunze, kuko andi makuru agaragaza ko hari n'izindi ngabo z'Uburundi zavuye mu bice bigiye bitandukanye no mu nkengero za Minembwe nyuma yo gutsindwa mu mirwano yahabereye. Ibi bibaye mu gihe rero nyamuneka hiriwe humvikana imirwano ikomeye cyane mu gace ka Rwenzakuru, ihuza umutwe wa twirwaniho ndetse n'ingabo z'Abarundi FDLR n'indi mitwe y'abazalendo. Amakuru aturuka muri kariya gace rero akavuga ko ibintu bitifashe neza. Ibi rero bikaba ari nabyo birimo biragenda bitera ikibazo gikomeye cyane, ariko kandi nyamuneka ahitwa kuri Puezero naho ntabwo ibintu byoroshye. Ahitwa kuri Puezero naho ntabwo ibintu byoroshye, kuko hongeye kugeragezwa icyitwa ibitero kandi bikaze. Bikaba ari ibitero rero navuga ko bishobora kuza kuguma kugira ingaruka ku basivile, kuko nicyo kintu cya mbere kirimo kiragenda gihungabanira muri ino ntambara muri rusange, ariko ubwo byose nyine biraza kugenda bigenda neza. Reka tunabashimire dusoreze ahangaha, amakuru yacu nakagaruka nshuti z'akadasohoka.